August Niria Times of Mizoram News Analysis clear to te chibai Manipur Naga Youth Association in Meitei Leepun MyManipur te an thu su le turin an phut Outer Manipur MP Alfred Kangam Arthur Thlawang hauna aring ta hle July ni som thuma Manipur tlang mi tiayo Outer Manipur Lok Sabha MP Alfred Kangam Arthur thu soi kha Meitei te chuan Kuki te du saka separate administration athlop tinan puwa MP Arthur Thusaya Khan Biren Singh chu heng boina zong thring chuak tu ani atia Chief Minister Biren Singh apu nahi Meitei ve tho Congress Party te chuan an thlop viawa MP Arthur Khan opposition MP soitur om tak asoini tin an tan na hle Meitei Leepun MyManipur in ti Meitei radical te chuan MP Arthur chu July ni som thuma Thusaya wangin social boycott an pon khuma Meitei ten Alfred Kangam Arthur an zuam viau na chan nia lang ta chu June ni som pathuma United Naga Council in MP Arthur le midang panhi kumsari chunga tan a boycott wangkha ni in alang Amaro chu United Naga Council in boycott ma se Alfred Kangam hian thlop tu alanga viau maya United Naga Council le All Naga Student Association Manipur ten athawang hausak du lo ma se Ukhul district kholal chief somthum paruk te chuan Meitei Leepun MyManipur thuchwa hi August ni sar nimin khan an chhangleta an thusoi te hi thubel chian dol lo le MP Arthur ti mingchiat tumna mai ani tin an chhanglet MP Arthur hi Manipur pun puyayo ani a parliamentarian thatak ani khwale tu chaten Meitei Leepun MyManipur te thusoi hi oi saktur ani lova fascism aya democratic values hi chomnun zel tur ani antibok Tukin Khan Manipur Naga Youth Organization te thuchwa kan hulea Meitei Leepun MyManipur polten MP Arthur chunga boycott an puan ma hian in biak na le soi ho na lok zo kom thaya chu namtin te kara in za ton na in riat thiam na om theina ani MP Arthur chunga thil thalo athlengani chuan amo an phurang ti in thuchwa an siam MNYO chuan Meitei te chu hetiang thil hi tinon to lo turinan nge na MP Arthur Thusoi ani lo zonga an lak ko hian mi puiril ruang hong thalo anei thei antibok Manipur Naga Youth Organization chuan heng pol panhi te hian mi pui ayo thanlal te chunga social boycott puang turin thuneina an nei lova Manipur Naga Youth Organization chuan Manipur Naga te chan vole an ma khwa atan ading zel don ani antibok Manipur Naga te hian pol engzat chiange an nei kan thremai ri lova Nagaland lamte chuan Naga National Council NCC group som paruk annaya NSCN GPRN group som annai bok zai khatakal theitur anni lo shim Manipura dan lovalu tezong chuak tur House Committee ya let pau Haokip atel Manipur Legislative Assembly chuan House Committee Minister le MLA som panhi omna adina he committee hian Manipur State dan lovalu te zon chwa na akal puyanga an miman chwate an ramathon le thlengin thunei na an nei donani Manipur Water Resources Minister awangbo neumai chuan committee hi ahowanga Tribal Affairs Minister let pau Haokip CAFPD Minister Susildro Education Minister TH Basanta Kumar MLA Dingang Lunggang Mai MLA K Megachandra MLA TH Lokeswar MLA Abdul Nasir MLA Leisio Keising MLA Suras Kumar Okram MLA K Ibom Chale MLA TH Santite antelani Committee siamani thuhi Speaker TH Saria Brata chuan nimin August Sari Khan Assembly apuanga Opposition MLA TH Lokeswar chuan Minister let pau Haokip tel ani chu asoisela let pau hi Assembly session kalmeka atel lova tin hunrei lote chunga committee report thelu tur ani a tundin huna Minister let pau hian harsat na sang committee thilti na tel theilo na anei dona wangin committee member tel lo arota amaro chu Speaker TH Saria Brata chuan voice vote mangin atamzo ngaidan ala a let pau Haokip chu committee a hian tel anita ani Speaker ina soidanin thathum chungin committee hian report an thelu tangai donani August ni Rukhan MLA Leisio Keising Phungyar AC Ukhul District MLA chuan Manipura illegal immigrants mi singkhat zanga som kwa mu chwa anni to thule tun ai hian an latam tur thu asaya
amaro chu illegal immigrants wanga Manipur hi buai ta hluai anga an soi ero khachu adik lel dewa mi sing khat lek tan heti khopa Manipur ti buai ngai na amlo shim House Committee Tribal Affairs Minister let pau Haokip tel ani chungchang hi tema comment siam athome clear dan chin hi om thayanga pakhat na chuan House Committee zinga alusapola atel thai chuan diklo taka foreigner anga inpu na om theite avil veng thai tura kan ngaya Myanmar atangin dan lovalut hi anom ngei ti achianga chuti lain Manipur mi diktak tepo lekha document nei mumal lo tepo anom ve anga chung te chu dikle fel fai zoka enfia ani thainan minister let pau Haokip hi alo telani point tangkaina anei ngei donani panhina chuan House Committee in hetiang thil hi Hill District a achui donani chuan Manipur State Sarkar hnuaya kanlom ti achiang thokat viau dona Kuki MLA let pau Haokipan atroyo maningat chuan Biren Sarkar kan la thlop zia alang bokang lelama chuan House Committee a hian tello po ni se Biren Sarkara minister atangin banna ala thelu lova Biren Singh athoblo hantingot thaipo ani chuanglo separate administration dimana kan chiang takset chuan Manipur Sarkar shim adumavar kan troi o marem lova executive le judiciary lamchu kan la troi o mani thaya kan MLA tengei po MLA anga anom thailo laya Naga minister awangbo neumaiten minister anga kan ram anron tlo po hi phalmia lo tur kan ti ve tlatani Kuki-Zo Council Working Guiding Principles Kuki-Zo Council in kai khwai chhozel dan tur thurin bul in nga na August ni sar nimina anduan chwa point pangate soizauna kan han siam vele anga kan thiat vek angin July ni som ni pakwa khan Kuki-Zo Council chu apiang le taphota tribe apex body namtin in puile namtin a hruai tu te chuan nimin khan Kuki-Zo Council kalzel dan tur hi an soi hawa point panga an rel tlu a point te hi a toy fel hloma pol chak tak ni tur chuan hetiang zat lek in kai hruaina dan hnuaya chak taka kepen a har sadona engemo malak na awm dona piangin apum puya in khom ko angai thin don in alanga hei hi hetiang pol in zom khom anga chuan a hri sel jok po arin oma engthil po ti don chuan namtin hruai tu terem ti na lak zel ani dona a thaphian mai theni point pakhat na Kuki-Zo Council hi ming in ko na nomenclature ani lova politics khel ho na dokan pakhat mai ani he council hi Kuki-Zo mi puitero rel na sangber ani ti ani a point pakhat na hi pol in kai hroina a in soimam na ang lek leka ma se an soimam tumbera po chu afia ta chuang lo Kuki-Zo Council hi Manipur non Naga tribal ten ko na ming ani don lo chuan Kuki-Zo Council hnuai om te hi Arunachali Assamese te anni theidonem ni nam khat in ti ten om ho na tur pol satlia po ni lo Kuki le zo hnuai om nam te chunga thunei tu sang ber kan dina aming ber Kuki-Zo ti chu nomenclature in ko na ani lo kan lati ta zela he pol ming anga kan in ko don lo rau si chuan engwanga kha le chen kha thumal bel cha tur zong nge kan ni ti chu zona om thei ani Kuki-Zo namte chunga van pathian dota thunei na kan pek ngam pol hian in ko na tur hei lo hi engtika nge mingdang anei don ti chu zona om thei ani boka tin Kuki-Zo hi kanin ko na ming alani si lo chuan nomenclature boilo anga in soite hi kan le buai he ani ti alanga Kuki-Zo te chunga supreme power nei council hian ming sak ngam lo khopin ala doi zepa kumtling lovin lal thut thleng alua angdevin thunei na anei san ang hu hian thunei na ala mang thiam lo tepo ani thei ome pani na in pui zong le nam recognized tribe president or chairman te chu Kuki-Zo councilor rel tu council member ani ang helai thu hi soi boy thei ani tlat maya in pui supreme house le tribe president chairman te hi misang anga asoi nge in pui or tribe president ati na zo hei hi kan riat na tlem wange afia tok lo dewin alang pathumna in pui zong le recognized tribe body ten member pani theu executive committee tur anruat bel thayang ti ani a atopa within the existing Manipur state ti atel boka Kuki-Zo Council hian Manipur pon ahwam lo hrimhrima within the existing Manipur state ti hi chu soikherpo atul om love
amaro chu har sat na om thei chu tribe apex body mar in puyang te hi manipur om te chau president an ningai lova khovela mar om zong zong te a huam angin india ram mai ni lo rampon ami te po president le hrai tu dang te an om thaya chuwangin manipur chau huap zo tho ho na khovel huwa mar in pui general headquarters atel tlat hi an ma ni tan chau boina athen don lova mar in pui general headquarters a Assami president aom le huna Kuki-Zo Council a hian Assam pa chu an pomreng thei donem ti te ngai tua tura om chuwangin mar in pui general headquarters point Kuki in pi Manipur te ang boka Manipur thule hla soi thei tur angai tua angai don ti na ani palina Kuki-Zo Council chairman hi kumkhatram anianga intla kwal rotation turani intla kwal tia hian consecutive term ain dota anchel ani lo chuan kumkhat kumhidana chairmanship hi anchel le theyangem nge rotational basis hian inpui zongjong le tribe tinin anchel kimvek thlengkha nga tur ti hi soichian deu athome chairman thannan vote angai lova chairman tur ero alani lo ho kha engtin taka than chwa tur nge ti te chu tun aya chip chair deu zoka tarlan alangai ome pangana Kuki-Zo Council hi Kuki-Zo mi puite ai o thei tlom ngai pol om chun ani ti ani bok point pangana hi kan ham strict lutuk ngal dewem o ti turina om tuntum Manipur boina thua in biakna central le state sarkar ne na in biakna zongjonga Kuki-Zo mi pui ai o turani tiang te chu alazia dewa athapia nang civil society organizations dang zongjong omzui zel hi in puile tribe council bak chu angai to done moni le ti turani tin hetianga polian ading to chuan ko tu ITLF hill tribe council itek ti te hi kan thiat du angem thiat ni lota se Kuki-Zo Council nen in kalhun am don chiang sia chumi huna chuan kan boi lutuk lonan hetianga pol ro pui kan din to si chuan in puile tribe body lo zong chu thiat to ila kan thiat thailawani ero chuan Kuki-Zo Council a rinna kan ngat tak tak lo ti alang bokang kan han soile ta duat thina Kuki-Zo Council in kai hroina point pangazinga atop lam pali te hi apom theiveka point pakhat nai ro hi chu pom le pom lo lam ni lovin council tho ho na pol ro pui deu mai kan dina chu pol ming chu kanin kona ani lo kan tile si hian ngai tuana article thuya tho ho na common political platform ming adanganga kanin kona adanganga kan ram ming po adang zel don ni in asiata Kuki-Zo po hi kan mingatan kan du tak tak lo ti asiat viau mai du tok phot mayang